Ahe nomkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namhla ta khala hi siva ra Rhangani na new album ya yona. Yeah, so of course ka so of course ra 24 the October ni fike ni scrolla ka account ya siva ra Rhangani, as you can see. On fane scroll fike ni hlanganisa hi this post leyi nga fika yi posta la fike hi vona fike tsala countdown from now. Vavavoom is coming. Loko se hi pfula image leyi infula swi vona ku I cover swo cover ya album ya yona leyi taku title track I Vavavoom coming soon. Yi ta kha hi huma hi the 28 October namhla ti 24. Yeah, so of course hi ta kha hi yimerile track list ya yona. No vona kusuka yo sala only few days mona yona no vona ku ho hi pfa hi endlele ya cover le then leswa track list ta swi vona ka ndzhaku. Yeah, and then hi fike hi vona post the previous day afike yi tsala this post la yiko mundzuku ni ya tivisa ku album ya huma rini Rhangani Unlimited. Of course leswi fike yi tsala swo so kuna misalo tikomba a ri China, so misalo yena amu jambatani wa ko. Of course mi nga mi twe maheve yo tala hi yena but a hi tela ngopfu swona la se yena amu jambatani ku nga n'wana jambatani xo xa cha swinene. So ta hi vona ku swi ta kha swi ya kwini. Loko ri amukeza subscribe anta kuma mi tika subscribe. Satana loy, epekile ininga nayomi, nina kuchelela satan, chelela satan, chelela satan, chelela satan, chelela satan, chelela satan.